Murakaza neza abakunzi bitohoza TV Rwanda. Uyu munsi tugarutse kubagezaho inkuru ikomeye, ni inkuru igaragaza ko nubwo imyaka yaba myinshi gute ubutabera butajya busaza habe na gato. Ni inkuru y'umusaza w'imyaka 63 Murakaza Valence yamaze gutabwa muri yombi nyuma y'imyaka isanga 32 yishahisha ubutabera akekwaho kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ese yafashwe ate? Yari yihishe he? Kandi ibi bivuze iki ku butabera bw'u Rwanda? Twibuke twiyubaka. Bienvenue kwizera niko nitwaye nitohoza TV Rwanda. Icyo gukora urakizere baho hasi ndetse subscribe yikuri kugira ngo ibiganiro byacu n'amakuru yacu bitazajya bigucika. Ubundi unyemerere mu kanya nkubwira akantu ku kandi impamvu yafashwe, impamvu yaramaze imyaka isanga 32 agenda yihishahisha atarajya kubazwa ibyo yakoze. Aya makuru yabereye mu karere ka Karongi, murenge wa Twumba, akagari ka Tutabi, mu mudugudu wa Rutamu. Inzego z'ibanze zifatanyije n'inzego z'umutekano zakoze igikorwa cyo guta muri yombi uyu Murakaza Valence uherereye mu karere ka Karongi. Uyu mugabo nubwo amakuru abivuga yaramaze imyaka isanga 32 yishahisha ubutabera akekwaho kugira uruhare mu byaha bya jenoside yakorewe abatutsi. Abaturage bavuga ko yaramaze igihe agaragara nk'umuntu usanzwe, ariko hari amakuru yagiye akusanywa n'inzego zibishinzwe kugeza igihe hafashwe icyemezo cyo kumuta muri yombi. Jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 yasize amateka akomeye cyane mu Rwanda. Abantu benshi bagize uruhare muri ibyo byaha, bamwe barafashwe barabihanirwa, abandi baracyashakishwa kugeza n'uyu munsi. Ibi bigaragaza ko ubutabera bw'u Rwanda bukomeje gukora ndetse ko nawihisha amategeko burundu agera igihe agafatwa. Gufatwa kwa Murakaza Valence ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko n'imyaka yaba myinshi gute ukuri gushobora kujya ahagaragara. Hari n'abaturage bagaragaza ko ibi biha icyizere ko ubutabera bukomeje gukurikiranira hafi ibyaha byakozwe kandi ko abakoze jenoside bagomba kubihanirwa byemewe n'amategeko. Bamwe mu baturage bo muri kano gace bavuga ko batunguwe no kumenya ko uwo musaza yari amaze imyaka myinshi yishahisha ubutabera, akaba afashwe agiye kubazwa ibyo yaba yarakoze. Hari abavuga ko batari bazi amateka ye neza, abandi bakavuga ko hari ibyo bari barigeze kumwumvaho ariko bitigeze bifatirwa umwanzuro. Ibi byatumye benshi bongera gutekereza ku mateka ya jenoside n'akamaro ko kuyibuka no guharanira ko itazongera kubaho ukundi. Amakuru aturuka mu nzego zibishinzwe avuga ko ifatwa rye ryaturutse ku bufatanye bw'inzego z'ibanze ndetse n'iz'umutekano. Nyuma y'ikorwa ry'iperereza rimaze igihe, haje gufatwa icyemezo cyo kumuta muri yombi kugira ngo akurikiranwe n'ubutabera. Kuri ubu Murakaza Valence ari mu maboko y'inzego z'umutekano, aho ategereje gushyikirizwa ubutabera no kubazwa ibyo akekwaho. Iyi ni inkuru irimo amasomo menshi. Icya mbere ni uko nta muntu ushobora guhunga amategeko ubuziraherezo. Icya kabiri ni uko ubufatanye bw'abaturage n'inzego z'umutekano ari ingenzi mu gukumira no kurwanya ibyaha. Icya gatatu ni akamaro ko gukomeza kwibuka jenoside yakorewe abatutsi no guharanira ko itazongera kubaho ukundi. Mwakoze cyane gukurikira itohoza TV Rwanda. Niba ukunda inkuru nk'izi, kanda subscribe, like ndetse na share kugira ngo ukomeze kubona amakuru yizewe kandi asesenguye neza. Twari turi mu karere ka Karongi, murenge wa Twumba. Mu kanya ndabagezaho andi makuru. Mwakoze, mugire amahoro ndetse n'amafaranga.